Tangsalo Khowai Portmabil Amsani Kanjan Prabha Devi Holnogo Khajakha IPFT ni kaisa Kokcha Panda Kusam IPFT ni Kusam Khowai West Division Committee no Sobaye Bishi Thamni Bagai Khajakha Kwtal Khowai West Division Committee Panda Manjaka IPFT ni Haste Achukphang Montri NC Debarmate Amsani MLA Prashanto Debarmano Khowai IPFT ni Kuchuk Ozamaro ADC Chong Mario Chenmani Yagulo Hakungu Boya Tuyu Boya Haike Belai no Ran Mungo Tongo IPFT Bodol IPFT ni Supremo Musang NC ni Tuijul Mumbai Bodol no Naruk de Mano Malia Abono Tei Muni Kele Kok Salai Tong Laika Jora Kishani Habawo ADC Hapango Achoknai Tripura Bodol Phiaba Hama Tongsak Usluna ni Bukhakia Montri NC Tei Bini Karak Thong Tangsalo Khowai Portmabil Amchaini Kanjan Prabha Devi Holnogo Khajakha IPFT ni kaisa Kokcha Panda Kusam IPFT ni Kusam Khowai West Division Committee no Sobaye Bishi Thamni Bagai Khajakha Kwtal Khowai West Division Committee Khorok Chiba Ozamarok no Advisory Committee o Tonoi Khajakha o Kwtal Division Committee Amarendra Debarmano Advisory Committee Chairman Te MLA Prashanto Debarmano Vice Chairman Chongjakha Te Khorok Brechi Sa Adongrok no Te Khajakha Kwtal o Khowai West Division Committee Jogodjoti Debarmano Khajakha Division Committee ni President Panda Manjaka IPFT ni Haste Achukphang Montri NC Debarmate Amchaini MLA Prashanto Debarmano Khowai IPFT ni Kuchuk Ozamaro Chini to June mas ni 7 tarik Chini chungaro photo beri community holo ke party IPFT ni division body ni ada conference Chini mau udeso de mau conference visiting kayai Chini Khowai West Division Committee Kwtal kayai itu pengogotung kayaknya kan jadi tabungnya je kamu bunga mereka itu coronavirus ni bagai je kalau yang dia kamu kasih nama bagai kalau usi kayai so makan ay mereka semua harus makan ay ay ini kerja tetap sama. Khowai ni Simi Biplop ni Kokthum Chini Khorang